مرکز پرودیوسری توپ تاج ایکس تقدیم میکند. Gözlerini bak görmeye geldim. Bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. لطفاً جنگاور، رویت رو دیدن میخواهم. هجری؟ قهرمانی من تو هستی هجری؟
намози бомдод гузаштааст бубин. худоё маро бубахшо. ҳамаш аз пушти он санам гуфтани духтар. то субҳ дар хобам буд, аз хобам дур нашуд вай духтар. ё бисмилла. субҳ хайр ассалом. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ҳиҷрӣ, вай ҳиҷрӣ, ман ҳамашро ба ту мефаҳмонам. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ гуфтам? ман ҳам ҳамашро мефаҳмонам гуфтам. хайр фаҳмона бошад. вай имшаб ба хонаи ман ҷинҳо даромада буданд. ман ҳам тарсидам, хобам набурд, назди ту омадам. аз дина шаб ту дар ин ҷо будӣ? ин ҷо дар бари ман будӣ яъне? бале. бин, дар байнамон болиш аст. яъне дар байнамон болиш гузоштам ки ҷоиз шавад. санам ба хонаи ман чӣ хел даромадӣ? калидеро ки дар зери қутии гул буд гирифтам. ту девона шудаӣ? беақл ҳастӣ, девона ҳастӣ? ин ҷо чӣ кор мекунӣ? агар намеомадам девона мешудам. охир мегӯям тарсидам, намефаҳмӣ? санам ба берун баро, зуд ба берун баро. болиш мондааст. худоё маро бубахшо. тавба кардам, худоё маро бубахшо, худоё. ист воҳима накун охир. ман барои ту субҳона омода кунам, ту каме ором шав мешавад. бия якҷоя омода мекунем. чӣ хел субҳона аст? барои худо аз хонаам баро. ордуб мехоҳӣ? санам, бо фатир? аз хонаам баро, баро. биё ба ҳиҷрӣ гӯем ки баъди пешин омада ба гӯши кӯдаки шукрона аз он гӯяд ва номашро гузорад. бале гӯем ки омада аз он гӯяд. баромада рав, баро. санам, дигар ин хел кор накун ҳаргиз. чаро ин хел мегӯӣ ҳиҷрӣ ҷон? ман чӣ кор кардам охир? тарсида омада дар барат хоб кардам, ҳамин рафтор мекунӣ? лутфан гапро дароз накун. ман ин хел намехоҳам, фаҳмидӣ? хоҳиш мекунам, рав. ҳиҷрӣ писарам, ин кори кардаи ту ба як ҷавонмарди мусалмон зебанда нест. аз ту инро ҳеҷ мунтазир набудам ҳиҷрӣ. не холаи гулсумҷон, дар байни мо нофаҳмии калон вуҷуд дорад. вазъият мисли дидаатон нест. дигар чӣ хел аст духтарам? ҳама чиз аён аст. не холаҷонам, дишаб дар хона садоҳои бисёр аҷиб шунидам. тарсидам, баъдан омадам, дар бари ҳиҷрӣ хоб кардам, фақат ҳамин. ту боз шарм накарда нақл мекунад гулсум. инҳо кайҳо боз ин корҳоро мекунанд? астағфирулло, ин хел нагӯед. магар ман ин хел кор мекунам? бегуноҳам ман. ман ҳам бегуноҳам. ман нагуфта будам гулсум ин зебосанами турки ҳиҷриро аз роҳ бероҳ мекунад. ана худа дидӣ? кӯдаки шукронаро дигар кас аз он гӯяд. ту бубин ҳиҷрӣ бо чӣ кор машғул аст? биё рафтем дугона. ҳа ҳиҷрӣ, тезтар бо ин духтар хонадор шав, ҳалолӣ шавад. ба ту гуноҳ намезебад, айб аст. ҳиҷрӣ ҷон, аз ростӣ ман бисёр мазарат мехоҳам. санам, бро гум шав. аз ростӣ ин хел шуданашро намехостам. санам, аз хонаи ман баро, зуд гуфтам. зуд бошед. ина ман зӯро нашинохтия? не нашинохтам. аз пасат ҳеҷ кас таъқиб накард? не ҷонам, намебинӣ либоспӯшиямро иваз кардам. бисёр хуб шудааст. аз ростӣ ҳатто ман нашинохтам. зиёд чаро масхара мекунӣ? чӣ кор бояд мекардам? мисли ту либосҳои гандалфро пӯшида меомадам. чӣ кор кунам охир? суман чӣ хел аст? баҳор маҳор хуб аст ҳама? ту баҳор гуфтӣ? забон нақадро канда мегирам сиё. нагуфтам охир, даҳон одат кардааст. аҳамият надеҳ. зӯҳро, маро гӯш кун.
از پسی آن سمی گفتن شغال تعقیب میکنی، خوب نظارت میبری، فهمیدی؟ وقتی که از خانه برآمد به من خبر میدی، من از او بیاناتش را میگیرم. شو جانم آخر دیگر اخلاط رو به کار درار، به خونه برگرزی و ما هم خونه دار میشویم، خوشبخت میشویم. پروا نکن جانم، میشود، همش میشود، تو پروا نکن. آه راحت شدم. چیزی نمونده بود که من هم پسر بودنم رو باور میکردم. مرد شده رفتم کو. خودم رو آدم کردم. حالم رو ببین. زیبا شدم ها. عدنان برادر، برو کمی رفته سیر کنیم. یک کار رو به من بکن. از تو دلگیر شدم. رو به کجایی که میخواهی. این صدای میلیس نیست مگر؟ میلیس اومد از چی؟ میلیس تو اومدی؟ برادر 40 ملیس ها، تو هم به یاد ملیس سرت را ویران کرده ای. من عدنانی جسور هستم، عدنانی جسور. تو بودی عدنانی جسور؟ من فکر کردم که میلیس از رخصتی برگشته است. خیر عدنان برادر، من در بیرون منتظر تو میشوم. شد منتظر شو، می آیم، منتظر شو. خدا لعنت کند. صدا سنجشی صدا. حالم رو بینه کی میگذرد. صبح بخیر میلیس جون. مادر چخیل ملیس من عدنانی جسور هستم. باز همین رو پوشیدی؟ کی به این بیمنیگی خاتمه میدی ها؟ تا گذشتنی خطر مادر نمیفهمی، مجبور شدم. اوف بخت تو هم بسته شده است. مادر چخیل بخت، وقتی خوشبختی است جانم رو خلاص کرده ای صدامم. با پایان میفروی. هیچ کس نیست. رو آها خیر تا دیدار. رو اندن جان رو. سبحان الله. اوه خدایا. الحمدلله. حالا جانم حاضر برآمد سمی. با دقت باش. تو حاضر میبینی سمی؟ شما پروا نکنید جناب. کالتاکیلاس انیق به قصر برمیگردد، پلیس او را دستگیر میکند. تمام، او را که دیدی در حال به من خبر ده. شد تو باز خاموش کرده؟ کالتاکیلاس تا آخری عمرش از پلیس گریخته نمیتواند. دیر یا زود به دست پلیس ها میافتد. کالتاکیلاس دیگر برای ما مشکلی نیست. شخصیت جنگاور رو معلوم کردن برای ما از همه مهمتر است. میخواهم که این مؤذن را تعقیب کنی. چرا؟ شاید جنگاور این آدم باشد. از این جنگاور میشود؟ تو تنها تعقیبش کن. یگان وضعیت شبهناک شود به من خبر ده. یا خدایا، پلیس راه رو بسته است. چی گپ باشه در اینجا؟ خوش حجت هایتان. بفرمایید جناب پلیس. یگان مشکلی است؟ مشکلی هست. چه خیلی نازی؟ خوبم، تو چه خیلی هستی؟ خوبم. این سوگرد چرا این کارا کردی ها؟ دیگو چرا؟ با خدا مجبور شدم. مرا با مرگ تهدید کرد. حاضر من تو را کشم چه خیل میشود؟ زیادلا جان نکن. چی کاری که خواهی میکنم؟ البته که میکنی. به سخرات زنگ زده بگو که با او واخوردن میخواهی. اما این نمیشود، چون که او با من واخوردن را قبول نمیکند. چه خیل نمیشود؟
با او زنگ زده تکلیف میکنی که رد کرده نتواند. چی گویم او را؟ شخصیت جنگاور را فهمیده ای و این را تنها رو به رو که واخوری میگویم به او میگویی. فهمیدی؟ جنگاور گفتی؟ جنگاور. سقراط چه خیلی که تو را استفاده کرده مرا دستگیر کرده است، من هم تو را استفاده برده سقراط را دستگیر میکنم. فهمیدی لعین؟ دستم خاموش. салом алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонанд. با هجری رو بین. این خیلی کار رو از اون انتظار نبودم به خدا. خیر حلالش باد. درست برادر، درست. دو دل اگر یک جا شود عالم گلستان می شود. ای برادر، من این کارو هیچ نفهمیدم. هجری میگفت خوشم نآمد، معقولم نشد. یا خدایا. اکا کانون چخیل معقولش نشده. دباین او ایش کشکی جوش بزنه. ака ман гуфта будам ку онҳо кайҳо боз бо ҳам ҳастанд гаштанд. اینро یک سو گذار. هجری یک زیباسنم ترکیه را توغری کرده گرفت. این رفقان، شما میدونید که چه گفته ایستاده؟ این هجری مؤذن این محله است، مؤذن است. یا خدایا، بسرم سم میبارد. نمیدونم. این کار در حال باید حل کنیم جناب کنعان. در محله گپ‌های بیهوده بسیار شده ایستاده است. چه خیل گپ‌ها شده ایستاده است؟ بسیار گپ‌ها شده است. یا خدایا توبه. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی. قلبی ما جای بیاشی. санам, ту чӣ кор кардӣ? ҳиҷриро дар маҳалла шарманда кардӣ. Кӣ медонад ҳозир дар бораи ӯ чӣ фикр карда истода? напур зуҳрои, худамро бисёр бад ҳис мекунам. албатта бад ҳис мекунӣ. ин кори кардаи ту кор набуд санам. ту ҳар вақте ки тарси худро ба болои ҳиҷрӣ мепартоӣ. чӣ кор кунам зуҳро? ман танҳо дар бари ӯ худамро ором ҳис мекунам. бовар дорӣ? дар бораи ҷанговар ҳам ҳаминро гуфтӣ? боз чанд бори дигар гӯям зуҳро, ман ҷанговарро не, ҳиҷриро дӯст медорам. ҳатто ӯро он қадар дӯст медорам ки дишаб дар хобам рӯи ҳиҷриро дар либоси ҷанговар дидам. не, вазъияти ин қадар безеб аст яъне? чӣ алоқае надошта бошад, хоб аст охир, намедонам. ҳиҷриро бисёр дӯст медорам, барои ҳамин ӯро дар либоси ҷанговар дидам. вазъияти бисёр безеб санам. уф зуҳрои, чӣ хел аз ҳиҷрӣ бахшиш мепурсам ман? чӣ хел гӯям? ин кор танҳо як роҳ дорад. шуморо ҳам фотиҳа кардан дар кор. чӣ хел яъне? ҳамин хел. яъне ягона роҳи пӯшидани ин гапҳо хонадор шудани шумост. номатон баромадааст. گوش کن پسرم، چی شد ها؟ یعنی این کاری کرده و تو میزیبید مگر؟ هجری فشار نآورید. هجری پسرم، یگان جای شرمش نیست. همه ما بزرگان میتویم اگر خاندار شدن خواهی ها بگو کافی است. انا من خاندار شدن نمیخواهم اکای خانم. چی خیل خاندار شدن نمیخواهی؟ چرا با حیثیت دختری جوان بازی کردی؟ ها؟ شما مردها ما مردها هستیم کو؟
باید مرد باشیم. بله هجری مادامی که خانه‌دار شدن نمیخواهی دختر را به خانه نبر. بین همه ما آمده امری معروفی تو را گوش میکنیم دهانی تو را گوش میکنیم این خیل نمیشود. акай канон қурбонат шавам ман бегуноҳам ба ин ҳам чизе нашудааст. شدگی شد برادر آن طرفش کاری ما نیست اما این خیل نمیشود. بله ошно ин мистер ки аст? пад касе аз дихтамонандай номуш аднам будай. аз гуфтаҳояш ягон чизро фаҳмидӣ? ҳичро нафаҳмидам деке ба хело аднан чизи бига ҳамаш ростай ба фикри ман. دباتان گیرد گوسفندهای به عقل چی باتگی بی نیتان گپ زده ایستاده ایده؟ کای کانون ما همیرا گفتانیم کی اگر همی هجری زن نگیره اگر هم تخرا توری کنم مو میگیریمش هم تنه خاموش این خل نمیشود هجری خطا نکرده است اگر کرده باشد هم خاندار شده اسلام میشود همین خل نه؟ هم مردک ما هم آدمی ما هم مردک مخلی خیر هجری برادر مبارک شود توی کردیم ما رو هم دعوت کن. خدا مبارک گرداند برادر. نقص باشید خیر. خدا حافظ. چی شرم؟ به سقراط زنگ زن. بلندگو یک رمان. چه شد؟ چرا زود زنگ میزنی؟ جناب سقراط باید در حال واخوریم. چیزی گفتنی باشه در تلفن بگو. با تلفن نمیشود روبرو واخوردن لازم. درباره چی گپ زدن میخواهی؟ درباره جنگاور جناب. کی بودن جنگاور رو فهمیدم. تمام امشب ساعت 9 در اطراف جنگلزار گفتنی مکان میشوم. فرما با اونجا میایم. آفرین. این چیست؟ رقم مخفی؟ سلام من یک دوست ما هاست که سقراط گفتنی آدم را دستگیر کردن نمیتوانید امشب ساعت 9 در اطراف جنگلزار گفتنی مکان دستگیر کنید. تو کی هستی؟ بعد از آن که اونال سقراط را از آن مکان میگیره تو به اونال میگویی که کارت را من از قصر گرفته به سقراط برده دادم فهمیدی؟ وگرنه از راست تو را پاره پاره میکنم. یک خلال همین رو میکشودی؟ گپ نزن. شما هجری رو ندیدید؟ دیدیم خانم سنم در قهوه خانه ماست. نگفته نماند مبارک شود خانم سنم. آبا من هم خانه دار شدن میخوام. در کجا هستی خانم ملیس؟ در کجا هستی؟ اوف برادر تو ملیس را فراموش کن او هرگز با تو خانه دار نمیشود. چرا این خیل گفتی برادر؟ با یک دیگر موافق نیستید برادر. چی شده است به اندام من؟ گوش کن پیش از همه ملیس جنگ را دوست نمیدارد از مردهای نازک خوشش میآید. من هم بسیار نازکم. از برای خدا کمال برادر مرا نخنداد که وقتی که جنگ سر شود دویده رفته زدن میکشی همه رو. ملیس رو برو صحبت کردن رو دوست میدارد راهی حل رو دوست میدارد شدت و زوری رو نمیپسندد از شدت نفرت دارد. نباشد در چشم خانم ملیس ازی آبروی خودم رو بد گذاشتم؟ البته یعنی باز آبروی خوب گذاشتنی بودی چی؟ اما من این رو اصلاح میکنم. جوان مردی نازک میشوم. بله به خاطر خانم ملیس این کار را میکنم. کمالی که من میشناسم از این خصلتش دست نمیکشد. بیا برای تو یگان دختری دیگر میکوبیم. تو رو این خیل قبول میکردگی میخواسته که دختر بسیار است.
ҳаргиз намешавад аднан бародар. ман танҳо хонум мелисро мехоҳам ва барои хонум мелис марди бисёр нозук табиат мешавам. ҳа мешавӣ ҳа. бобои ходиятро мепурсад камоли сиёҳ. мушкиле эҷод накун. камол бародар, аз барои худо инҳоро як лату кӯб кун. ба хотири хонум мелис марди нозук табиат мешавам. чиҳо мегӯӣ камол бародар? ҳозир вақти нозук шудан ҳаст магар? моро назди бобои қодир мебаранд. гӯсфанд барин равем. канин аблаҳоро бизан. намешавад, гуфтам ку аднан бародар. ман акнун одами боодоб ҳастам. хуб бачаҳо, бо бобои қодир чун ду одами боодоб суҳбат мекунем. гузар ба мошин шин. ту чӣ кор карда истодаӣ беақли девона? шумо ҳам бо мо меоед? ман бобои қодирро намешиносам. шумо рафта худатон суҳбат кунед. гапро дароз накун, ба мошин шин. хуб шудааст. муаззинро аз роҳ баровардааст. ба худо ба сарамон сар меборад. ин шармандагиро танҳо хонадоршавӣ мепӯшонад. акай канон, бо иҷозати шумо ба масҷид меравам. шуд шербачаи ман, ту парвои туйро накун. ман барои ту 40 рӯзу 40 шаб тую тамошо барпо мекунам. хайр, рӯзатон бахайр. рӯз бахайр. جناب کنان در حال باید نکاحی مسلمانی بندیم. منتظر توی میشویم. این آدم رو نمیبینی، سر و پایش زن میخواد. من هم امروز بانو رو تکلیفی خانه‌داری میکنم. چه ها میگویی؟ بخیر باشد. دو توی رو با هجری یک جای میگذارونیم آن نشاو برا. درست است، درست. هجری؟ هجری من تو رو میکفتم. هجری میدونم که نسبتی من غضب‌آلود هستی، ولی قول میدیم که همش رو برطرف میکنم. باور کن. میدونی چی کار میکنیم؟ حاضر با یگان مکان زیبا رفته نشسته با هم صحبت میکنیم. تو کی هستی ها؟ ها خسرو؟ من عدنان جسورم. این کی است؟ پسری تقوی خانوم ملیس. ملیس در کجاست؟ دوست داشته رو در کجا پنهان کردی؟ جناب قدیر، این خیلی رفتار و صحبت و تهدید کردن بسیار خطا است. مشکلی که در بینمون هست با نازوکی صحبت کرده حل کنیم. نازو گفتی؟ و تو چی شد کمال سیاه؟ غایت رفتید است؟ یک باران نازک شدی؟ این گپای زیبایت رو به دوست داشته‌ات میگویی. بیاده وقتم رو نگیر شیر بچه. تو با سوالم جواب ده. دوست داشته‌ات در کجاست؟ خانم ملیس را دوست داشته من گفتید. در خجالتم موندید. ولی درباره خانم ملیس هیچ چیز نمیگویم. این مسئله بین هر دویمون هست جناب قدیر. خانم ملیس را علاوه نکنیم بسیار شاد میشم. نه با این چی شده است؟ از نزاکت زیاد بر پیشم شکست نمیافتد. پرسیدنش عیب نباشد بابای قدیر. یعنی قدیر بابا، شما با دختر عمه من چه مشکلی دارید؟ دوست داشتهش کمال سیاه ما رو فریب داد. خیر این خیلی باشد با این حال کنید. یعنی کمال سیاه ملیس را دوست داشته باشد، عیبی دختر چی؟ دختری عمه هم دوستش نمیدارد. رو از اینجا دوست نمی داشته است. تو کی را فریب میدی؟ هر دوشان با هم دیوانوار عاشق هستند. برای یکدیگر میمرند. درست، من میمیرم. میشنوی؟ با خدا بابای قدیر، تو جایی که من میدانم ملیس این را دوست نمیدارد. تو این را از کجا میدانی؟ دل دختر را کشاده دیدی مگر؟ دوست نمیدارم آخر، دوست نمیدارم، مجبور نکنید. یعنی من این آن را نمیفهمم کمال سیاه. برای با تو مساوی شدنم تنها تو را کشتنم کافی نیست. دوست داشتد رو در پیش چشمانت میکشم. با یک طوری موی سر خانم ملیس ضرر رسانی؟
ту ва тамоми сулолатро мекушам лаънатӣ. ба ту чӣ шуд камоли сиёҳ? нозукият дарҳол тамом шуд а? ака макони суқротро наёфтем. меёфтедам ҳайрон намешудам. ман кори кардаи шуморо дар гӯратон мезанам. дафшо! бобои қодир, ман ба ту таклифе мекунам ки рад карда наметавонӣ. ё худоё! ба фикрам суқротро ҷустуҷӯ дорӣ. оле? ман ӯро барои ту меёбам. ӯро ман наёфтам, ту чӣ хел меёбӣ? он тарафашро ба ман гузор. вақте ки ман суқротро меёбам, хонум мелисро фаромӯш мекунам. хуб майнаш, суқротро ёб, ҳисобро мебандам. ё худоё, бобои қодир тамом шуду боз суқрот сар шуд. ман аз пушти ин одам боз ба кадом бало гирифтор мешуда бошам? гап ҳамин. хайр, то боздид. биё меравем. суқротро меёбем. ҳиҷрӣ, ба фикрам барои нест кардани овоза бояд фотиҳа кунем. бадном шудем охир. назди ҳама шарманда шудем. ман ҳам шарманда шудам ҳиҷрӣ. ман ҳам ба ҳамин хотир мегӯям. моро ҳатман фотиҳа карданамон лозим. чӣ хел яъне? ин корро ба охир растонида пурра намекунем. кадом корро? маро ҳамин тавр раҳо мекунӣ яъне? барои одамҳо чӣ хел нигоҳ мекунам? магар ҳеҷ дар фикри ту нестам ман? ман чӣ кор кардам ки? мушкил ҳам ҳамин аст. вазифае ки бар душат ҳаст намекунӣ. бояд чӣ кор мекардам ки? уф ҳиҷрӣ, уф. шуд. кореро ки бояд ту кунӣ ман мекунам. ҳиҷрӣ, бо амри худо ва бо қавли пайғамбар туро барои худам мехоҳам. чӣ? бахшиш. каме яку якбора шуд. яке кафида гуфтам қабул накардана чизи муқаррарист. ҳиҷрӣ ҷон, бо ман хонадор мешавӣ? маҷбур нестӣ ки дарҳол ҷавоб диҳӣ. мунтазир мешавам ман. аҷабо, ҳиҷрӣ фаҳмид ки ту бо ӯ бозӣ мекунӣ? бозӣ гуфт? не, аз куҷо мефаҳмад? ӯ як бачаи сода аст, намефаҳмад. чӣ шуд? чаро ин хел нигоҳ мекунӣ? ин боз бо ман бозӣ мекунад. бисёр ҷиддиам ман. бо ту бозӣ намекунам. ин ҳақиқат буда метавонад. барои ту омодаам ки аз ҳама чиз даст бикашам. кофист ки ҳамеша дар бари ту бошам ман. аз ростӣ маро дӯст медорад? хонадор мешавем иҷрӣ? хонадор шавем, ҳам кӯдакдор шавем. ту ҳам нисбати ман ҳиссиёт дорӣ. медонам, як оилаи хушбахт мешавем. ё худоё, ин ҳақиқат дорад? маҷбур нестӣ ки дарҳол қарор барорӣ. охир ин қарори муҳими ҳаётист. агар дигар хел гӯям, фикр кардан лозим нест яъне? ту маро дӯст медорӣ, ман туро дӯст медорам. дигар чиро фикр мекунӣ, хайр не? агар фикри падарамро кунӣ,
аз ӯ хавотир мабош. гурехта меравем аз ин ҷо. ба ҷое меравем ки падарам моро намеёбад. бо ту дар ҳама ҷо зиндагӣ мекунам. кофист ки ту ба ман бале гӯӣ. ман ба ҳама чиз розиям. ҳиҷрӣ, бо ту дар ҳама ҷо ҳастам. ман ягон чиз бигӯ охир. чаро хомӯш ҳастӣ? яку якбора хостгорӣ кардӣ? ман ҳайрон шудам. ман камтар фикр карданам лозим. шуд ҷонам, фикр кун. аммо бисёри бад фикр накун. این آدم با جنگاور چه علاقه دارد؟ سقراط سفسطه میگوید. جناب کنعان؟ خانم بانو خوش آمدی. بانو با من خانه‌دار میشوی. اگر ها گویی خوشبخت‌ترین آدم میشوم. بگو بگو. نبگو نه. بله. بسیار خوشبختم. بوسه چی؟ لعنتی کانون دیوونه. من نمیگذارم که توی شما شود. بانو را اگر با تو گذارم من کنعان. ثانی فعل ما آورسادی کنعان. خدایا کجاست این دیوانه؟ چرا به اینجا دعوتم کرد؟ اینها چی هستن؟ یا خدایا در کجا هست این دیوانه؟ جنابی عزمی؟ اینجایم شاه دختر، اینجایم خانم تونین، یکایم دردانم. تو چون نوری آفتاب دلم را روشن کردی. تو صاحب یگانه دلم هستی. تو دلم را یگانه صاحب هستی. نوری چشمانم، رگهای خونگرد دلم هستی. یک تایم، فرشتم. شاه دختر، زبان این دیوانه پر از سخنهای شیرین بوده است. از کجا مخته باشد این فلزی با گپ زدن و؟ از عشقتان دیوانوار میگردم. چشمانتان مثل بحر است. غرق شدم. وقتی که شما را بینم در دلم موسم ها عوض می شوند. ای شاه دختری که هر بار بینم از نم عاشقت می شوم. همسری من می شوی؟ بله من خوشبختم. جنابی عزمی، تشکری زیاد. من خوشبختم. باورم نمی آید. نادرست نفهمدم برادر. خانم تولین بسیار زنی نازک طبیعت است، اما نمیگذارم که با پدرم خانه‌دار شوم. گویا من نگذاشته باشم که مادرم با پدر دیوانه تو خانه‌دار شود. چرا این خیل میگوید کمال برادر؟ بگذار آنها خوشبخت شوند، خانه‌دار شده زندگیشان را بنیاد کنند. نمیشود برادرم. اگر آنها خانه‌دار شوند من با ملیس خانه‌دار شده نمیتوانم. یا خدایا، این حالا هم از پس میلیس است.
камол бародар, ту бо мелис хонадор шуда наметавонӣ. Инро чанд бор ба ту гуфтам. Масъаларо фаҳмондам охир. ҳоло мебинӣ аднан бародар, ишқамро ба хонум мелис исбот мекунам. ӯ ҳам маро дӯст медорад. вой дод, вай Сукрот буд ки буд. биё рафта он ҳарифро пайдо кунем. рафтем. این باد هوای تازه را بیا کونال. لوینت اگر سقراط رو دستگیر کنم کلت کلت رو هم دستگیر میکنم. اگر کلت کلت رو دستگیر کنم پس جنگاور رو هم دستگیر میکنم. سقراط کلت کلت جنگاور سردارم شما حالا هم به منطقونه گپ زده ایستاده. یک تاشو که دستگیر کرده فکر میکنید که همش رو دستگیر میکنید. پسرم اولش سقراط همینجاست. یک تاشو دستگیر کنم دیگرش مثل سگ گم شده خودش میآید. از گپای شما علاوت میبرم. شما با یک تیر سه پرنده رو زدنید ها؟ زوری لیکن این پرنده ها در هر درخت نشستگین. چی خیل میکنی؟ تو دیوانه هستی ها؟ فقط گپ میزنی. یک بار کار کن. یا خدایا چیکار کنم؟ منگل نیست که سیخ کباب باید بپزم. زیو چی شد؟ کنی نقل کن. بسیار تشویش شدم. چیزی نیست که تشویش شوی جانم. امشب خلاص میشوم. همش همین. انشالله جانم. مرا خواطر نکن. خبر ده. میلش گوش کن. در نزدیکی جایی که با سقراط وام میخورید مرا میفراری. فهمیدی؟ اگر خطا کنی خودت میدانی که چی گپ میشود. شو چیزی که خواهی اون رو میکنم. خدایا با فکرم این دختر از راستی مرا دوست می‌دارد. این خیل باشد من با خانم سنم خانه‌دار میشوم یعنی. انشالله. هجری قرارت رو برآوردی؟ تو ظرف‌ها رو شسته ایستاده‌ای. من می‌مردم آخر. دستونی تو رو از آب گرم به آب خنک نمی‌اندازم. همه ظرف‌ها رو من می‌شویم شیرینم. خیر اکنون تو هم با یگان خلاصه بیا. همین خیل نی؟ بسم الله. خوش رو چای من؟ قرارت رو برآوردی. اکنون زودتر قرارت رو برآورو تا که یک جویه خرید کنیم. روز بخیر اپای گلسون. هجری روزی توی رو معلوم کردید؟ چه خیلی روزی توی اپای گلسون؟ زودتر باش هجری. کاری خیر رو عجله کردن لازم. هجری قرار برآوردی؟ گفتم که کمی باید فکر کنم. بسیار نپرس که به خدا رد میکنم. فکر کرده چی کار میکنی هجری جان؟ تنها یک بار بله میگویی همین قدر مشکل است مگر؟ بابای قادر یک چیزی بسیار بد شد. چی شد؟ دخترم یگان چیز شده است؟ دخترتون تمام شب در خانه مؤذن بوده است. تمام محله این گپ را میگوید. چی میگویی تو؟ چی میگویی؟ لعنتی مؤذن، آبرویم را دو تنگه کردی. میکشم تو را. پیشتر رو احمد. камол бародар, мо чаро ба инҷо омадем? اینجا یک رفیقم هست. او در کجا بودن سقراط رو خوب میدوند. بخشش به دختر نمیداره. برادر یک رفیق رو دیده میبرویم. من این گپ های پوسیداد رو بیناشنو. حاضر من با تو با دوباره صحبت دارم. وگر نمیتوانم سر و کلت رو شکسته به درون درویم.
шаба хайр духтарҳо. вай мо бояд ба дарун дароем, ба мо ёрӣ намедиҳед? албатта ёрӣ медиҳем. аднан бародар, тез ҳаракат будаи ту. тавба, астағфириллоҳ, корҳои ба сарамон омадагиё бин. аднан бародар, вай одам ба дигар шаҳр рафтааст. хайр, чӣ кор мекунем? акнун суқротро боз аз дигар рафиқҳо мепурсем. шуд, ман ба дастшӯӣ меравам. бахшишат хатогӣ шуд. камол, маро ба чӣ ҳол гирифтор кардӣ? ё худоё, чӣ кор мекунам акнун? ой не, наметавонам. худо лаънат кунад. чӣ кор мекунам? касе набинад. хайр, биё мехезем акнун. каме дигар шинем аднан бародар. нафаҳмидам ки чаро ту инҷо нишастан мехоҳӣ. инаш аз ҳад зиёд шуд. ба хайр аст аднан бародар. не камол бародар, баъзеҳо чашмонашон аз нигоҳ кардан кур шудааст. чӣ шуда истодааст? ман нисбати ин рашк бурда истодам. не, аз куҷо? ман ҳозир онҳоро... чӣ шуд аднан бародар, каме ором шав. чизе нест камол бародар. он ду шайтонча аст ку, 2 соат аст ки туро нигоҳ доранд. ба худо ту роҳат бош аднан бародар, ман бо инҳо коре надорам. чашми ман ғайр аз хонум Мелис дигар касеро намебинад. салом зебояк, барои нӯшокӣ намегирӣ? ман мисли шумо ин хел феъли бад тамоман надорам. агар бисёр нӯшидан хоҳед, ба шумо шир пешниҳод мекунам. маълум ки варзишгар ҳастӣ. туро аввалин бор инҷо мебинем. хориҷӣ ҳастӣ? бисёр ҷавони хуб ҳастӣ. аз ту хушам омад. чӣ хел мушакҳои сахт мувофиқи завқи ман ҳастӣ. кофисте? шумо чӣ хел духтар ҳастед? даф шуда равед. ту чӣ? ба ту чӣ? аз ту хушам наомад рашк мебарӣ? кофист, охир бас аст. ту чӣ кор мекунӣ? даф шавед, гуфтам. инҷо чӣ гап аст? ин одам ба тарафи мо зурӣ дорад. ҳани биё рафте. камол бародар, ягон кор намекунӣ? рафиқон, ин масъаларо бо муомила ҳам ҳал мекунем. ту гап задан гир мои бародарро мебарем. камол, коре кун, инҳо маро мезананд. аммо хонум Мелисро аз мардҳои ҷангара хуш намеояд. баъдан шунавад безеб мешавад. раҳо кун Мелисатро. намешавад. баъд хонум Мелис маро дӯст намедорад. ба ӯ бачаҳои боодоб писанд аст. ман ҳам боодоб мешавам. боодоб гуфта бошем, ба ин дараҷа ҳам не охир. камол бародар, мард кори лозимиро дар ҷои лозиме мекунад. чаро намефаҳмӣ? ин хел бигӯ аднан бародар. раҳо кун рафиқамро. раҳо накунам, чӣ мешавад? аднан бародар, рафтем. полисҳо меоянд, рафтем.
ба куҷо меравӣ ҳиҷри ҷон? масҷид меравам санам. Ба масҷид меравӣ? хеле вақт буд ки амри маъруфҳоятро нашунида будам. биё якҷоя ба масҷид меравем. баъди амри маъруф кардан қароратро ҳам мебарорӣ. ҳами хеле ҳиҷри ҷон? рафтем. این سمی نیست مگر؟ یا اینکه سمی آدم سقراط است؟ نه آخر چه علاقه دارد؟ خیلی اینجا سمی احمق چیکار دارد؟ حاضر میفهمه. انا اکنون کارت تمام شد سقراط. سقراط؟ لعنتی سقراط، خودت با پای خودت آمدی. این اکه اونها کجا شدن؟ جناب سقراط، کیه بودن جنگاور رو که شنیدید با گوشویتون باور نمیکنید؟ پدر لعنت، تو سقراط نبوده ایکو؟ سقراط کجا شد؟ سقراط با تو سلام فرستاد. خدا شد! ایستا! مرا برادر خیره یک طرف بیستم که لعنت آمد. توشه دورو! از جد نجم. کنی خز گفتم. سردارم این سقراط نیست آخی. دهن تگیز نکن. چی خیل نیست ها؟ چی خیل نیست؟ گیمشه نخند. سقراطی به شرف یاردم چش را فرستاده است. لعنتی سقراط در کجا هستی؟ اینجا چیکار داری؟ اکه اونال کالتاکیلاس ما رو مثل توما استفاده بود. کالتاکیلاس؟ اینجا کالتاکیلاس چه علاقه دارد؟ و برای بدم افتاندن سقراط ما رو استفاده بود. خدا تو رو لعنت کند. در کجاست کالتاکیلاس؟ کالتاکیلاس در کجاست؟ اکه در اون طرف بود. قسم میخورم اونجا بود. اگر تیسر دوید دستگیرش میکنید. با وجدانم قسم اونجا بود. کالتاکیلاس. لعنتی سمی، باز مرا فروختن. به تو نشان میدهم. اوف، اکنون چیکار کنیم ها؟ از همه خوبش تا رفتن یونل به بالای یگان درخت برایم. زودتر باشش نه. خدایا احوالمون رو بینه به چی افتادیم. درخت تر را در آغوش گرفتیم. آهونال.
شد. عصای خدا صدا ندارد. بچه قوری میافت. خاموش. دمت را گیر. خدا بیعقلی اون رو بین. به این نگاه کن. بدام افتاده است. آدمی ابله. یاری نه بچه خوری افتادم ببین. این بیشترف این کارا از من میبینن. یا خدایا تو چه خیلی آدمی بیعقل هستی. چه خیلی تو کمی سر شدی نمیفهمم. این مردک درو چقوری چی میکوی؟ ای چی خیلی چی کار دارم بی عقلی چار چشمه به شرفی کلتگرت برای من دوم آماده کرده. دیدی آخر مرا نجات ده. تمام شما را نجات میدم. لوین پری. ای بیاق تو چرا با اینجا فرامدی؟ هم مردک گفتم طاقه نترسی پیش شما اومدم. یکو پرابلم نیست. تمام دیوانه بیاق چی میزنی؟ اکنون از اینجا چی خیلی میبرایه؟ سردارم پروا نکنید. من حاضر صدای حیوانهای وحشی رو میکنم. چیکار چه ها میوید؟ یاری دید. یاری گفتن داد نزنه. یاری دید. هر دوی آنها از راستی بیعقل هستن. بیاق تو چی کار کردی ساده ای؟ اکنال لوینت سمی پسرم ما را از اینجا نجات بده. در خفای ماشین و است بند است. آن را گرفتم با ما بیار. تمام اکه حاضر میارم. زود باش. دیدی سمی آوازی ما را شنیده آمد. دمت را گیر. دمم گرفته نمیشود. انا بتوانم. انا همین خیلی بچه قوری میافتی. سردارم اول من میبرم مایلی؟ حتما بیا کن سیستر دستتون رو بیارید. دستتون رو بیا لوین. کلتکلاس. کلتکلاس. مثل کلتکلاس به بالایت سنگ بباره. بیشتر رویت میرویم. رفتیم. باز من گناهگار شدم. خوب شد. سقراط به دستم افتی. گوش میکنم. زیو چی شد؟ دستگیر کردن سقراط رو؟ چی میشد عزیزم؟ نه دستگیر کردن نتوانستم. قریب بود که خودم دستگیر شوم. چی خیلی؟ چی شد؟ حاضر فهمانده نمیتوانم. وقت ندارم. در بالای یک درخت هستم. به خدا. شو جانم با دقت باش دستگیرت نکنن میلش. نه جانم تو پروا نکن میلش. دلت را کشاد گیر. سرت را مان خواب را دستگیر نمیشم. خیر بعد زنگ میزنم. خاموش کرد. زهرا تو یک وقتی زنگ میزنی که آنها رفته باشن. تو آنجا را از نظر گذار.
ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. бародарони азиз, ҳазрати паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам пеш аз оне ки ба паёнбарӣ мабъус шавад ҳаёти намунавӣ дошт. ҳазрати паёнбарамон аз синни 13 солагӣ ба тиҷорат шурӯъ кард. ҳазрати паёнбарамонро дар ин тиҷорат бо дурустӣ ва ростқавлиаш мешинохтанд ва лақаби амин яъне одами ростқавлро доданд. ҳама ӯро бо ростқавлӣ, дурустӣ ва ҳамчун инсони поксириш буданаш мешинохтанд. паёнбарамон ба синни 25 солагӣ расид ва тиҷорат карданро давом медод. медонед бародарон, аз ҳама сармояи зиёд дар он замон ҳазрати хатиҷа доштааст. ҳазрати хатиҷа он қадар сарватманд буд ки аз Макка нисфи корвоне ки барои тиҷорат ба Шом мебаромад танҳо молҳои модарамонро мебурданд. ҳазрати хатиҷа модарамон бар зами сарватманд буданаш саховатманд будааст, то дараҷае ки ӯро дар байни халқ модари ятимон ном мебурданд. ҳазрати паёнбарамон дар Макка бо одоб ва аминияш диққати ҳазрати хатиҷа модарамонро ба худ ҷалб карда буд. дар ин асно роҳбарии корвоне ки бояд ба роҳ мебаромад ба паёнбарамон пешниҳод кард. паёнбарамон таклифи модарамон хатиҷаро қабул карда ва корвони ӯро ба хубӣ идора мекард. баъд аз ин ҳазрати хатиҷа модарамон роҳбарии дигар корвонҳои тиҷоратии навбатиро ба паёнбарамон боварӣ мекард. дар ин муддат ахлоқи паёнбар ба ӯ таъсир кард. аслан ҳазрати хатиҷа муҳри нубуввати паёнбарро дида ба ӯ ошиқ шуда буд. ҳазрати хатиҷа ба ахлоқи зебо ва рафтори намунавии паёнбарамон ошиқ шуда ва бо ӯ хонадор шудан хост. ҳазрати хатиҷа ба паёнбар пайғом фиристод ки бо ӯ хонадор шудан мехоҳад. ҷаноби паёнбаро низ аз рафтори хуб ва ахлоқи намунавӣ, иффат ва покдомании ҳазрати хатиҷа хушаш омад ва ин пешниҳодро қабул кард. ҳазрати хатиҷа аз шодӣ ба ҳаво мепарид. баъд аз ин ҳазрати паёнбар бо ҳазрати хатиҷа рӯбарӯ вомехӯранд. ҷаноби паёнбар аз шарм ба замин нигоҳ мекард. ҳазрати хатиҷа бошад хушҳол ва ҳаяҷонзада буд. ҳазрати хатиҷа ба паёнбарамон гуфт: эй муҳаммад, дар байни инсонҳо дурусттарин, ростқавл ва аз ҳама хушахлоқ ту ҳастӣ. барои ҳамин бо ту хонадор мешавам. баъд аз ин ҳазрати паёнбар ин вазъиятро ба амакҳояш гуфт. ҳазрати паёнбар ҳамроҳи амакҳояш Абу Толиб, Аббос ва Ҳамза ба хозгории ҳазрати хатиҷа мераванд. дарҳол омодагӣ ба никоҳ мебинанд. ҷаноби паёнбар ва ҳазрати хатиҷа хонадор мешаванд. бо ин иззат, фазилат ва саодату хушбахти зиндагиро оғоз карданд. ин хонадоршавӣ 25 сол идома кард. ҳазрати хатиҷа дар синни 65 солагӣ ин дунёро падруд гуфт. зиндагии пуршараф бо иззат ва бо ифтихорро пушти сар кард. ҳазрати хатиҷа модарамон аввалин зане буд ки мусалмон шуд. баъд аз ба худо ва паёнбараш имон овардан, ҳамеша модарамон дар назди расули худо буд ва дар ин роҳи пурмашаққат бо қудрату сарвате ки дошт кӯмак мекард. дар ин вақтҳои шиканҷадор ва чиланишиниҳои тобовар аз тарафи мунофиқони Макка ҳамроҳи ҳазрати Алӣ алайҳиссалом дар канори ҷаноби пайғамбар буданд онҳо ва ҳамроҳи ӯ дар муқобили куфр ва ширку дашномҳои қабеҳ тоқат мекарданд. дигар хусусияти хоси ҳазрати хатиҷа ин буд ки давомдиҳандаи насли мубораки паёнбари худо буд. ҳазрати хатиҷа модарамон ҳазрати фотимаро ба дунё меорад ва насли мубораки паёнбарамон аз ӯ идома меёбад. бале муҳтарам ҷамоат, ҳазрати хатиҷа модарамон дар тӯли ҳаёташ бо иффат, бо ҳаё, бо тақво, бо ибодат, фидокорӣ ва пайравӣ аз гуфтаҳои паёнбар ва дар роҳи худо ба ӯ ёрӣ додан ва фарзандҳои муборак тарбия карданаш барои мо намунаи бузурге аст. худои мутаол ба мо ва фарзандонамон мисли ҳазрати хатиҷа имони комил насиб кунад иншоаллоҳ. худо моро дар ҷаннат ҳамсояи ин бандаҳои муборак гардонад иншоаллоҳ.
خبر به همه دوستان ویدیورولوژی های جالب یوتیوب امروز برای بولده خاطر گرداندن شما یکی از بهترین کانال های یوتیوب رو با نام تاپ تاجیکس پیشنهاد میکنم که چون این کانال را شما نیز در یوتیوب تاجیک انتظار بوده. در اون کانال شما میتونید معلومات پر آیدی همه اکتورهای خواسته رو دسترس نمایید و چون شما میتونید در اون کانال بهترین ویدیورولوژی های جالب دنیا را پیدا نمایید. برای گزارش به کانال تاپ تاجیکس اصلی که در تگ ویدیو بوده نیز استفاده برید. هم خدمت بخیر است. هر جا باشد برای گوش کردن امر معروف آمدی، اما دیر ماندی. هفته آینده انشالله میایی. گوش کن، تو بسیار آدمی خوششانس هستی که هجری بر این داماد پیدا کردی. این گپ‌ها را یک سان بود. کدام داماد؟ اینجا برای جزایش آمدم. ای بیامان جزا مزایت را هم دیگر رو دوست میدارن. بگذار خوشبخت شونده. یا خدا، ای خدا، این عقلش رو خورده از سر زده. هی لحظه پس میموری جنابی معظم. درک شد. ینگه جان مبارک شود. امیدوارم خوشبخت می شوید. خوشبختم نشویم، ثروتمند شدنمون عمیق است. رحمت جانم. آی 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 چی گپ هست اینجا؟ خانم تولین را تکلیف خانه‌داری کردم، او هم قبول کرد. چی؟ کنی دستی مادری شیرینت را ببوس. زودتر باش. زودتر. سمی، اگر حالا همین جا باشه جانت را میگیرم، اما اول دخترم را بینم، بعدا. نه برادر، من هرگز نمیگذارم که اینها خانه دار شوند. گوش کن کمال برادر، من هم نمیخواهم که اینها خانه دار شوند. یک دقیقه، اگر خانه‌دار شوند من با ملیس خانه‌دار شده نمیتوانم گفته نمیخوام. تو چرا نمیخوای برادر؟ من تو نمیخوای گفته نمیخواهم، یعنی در فکر تو هستم. این خیلی باشد تمام. مرد هستی. ما از اینها دور شدن میخواهیم ولی نزدیکتر شده ایستادن. یا خدایا دیوانه میشوم. پدری دیوانه‌اش با مادرم خانه دار شدن میخواهد. من یک هواگیری روم. اپای زهرا، لختکم رو در خدا فراموش کردم. من حاضر رفته لختک چات رو میارم. میهایت همین خیلی استاد میدش. بهار، سومن، خانم بهار، خوب هستی؟ خوبم. سومن نیست؟ وای، سومن در قصر است. چی شد با چشمتون؟ چیزی شده است؟ بله، فکر میکنم با چشمم چیزی در اومده از درد دارد. اگر خواهید شنید من ببینم. اینش
ҳиҷрӣ ҳоло ҳам қарор набаровардӣ? охир як бор бале мегӯӣ, чаро ин қадар нуз мекунӣ? фикр дорам санам. модарамро бояд пурсам. ту ин қадар бо ман бозӣ кардӣ. камтар фикр кунам, ҳамин хел не? уф ҳиҷрия, онҳоро фаромӯш кун акнун. онҳо дар гузашта монд. рӯзҳои дар пеш бударо фикр кунем. боварам кун. ё ин ки ту ҳоло ҳам ба ман боварӣ надорӣ ҳиҷрӣ? من به تو نگفته بودم که از دخترم دور شو ابله. اگر تو با من شوخی میکنی چیزی نیست. حالا هم درد دارد. هیچ چیزی نیست آخه. اینش؟ بله بله. چیزی نیست خدایا. زیا؟ تو رفته ماشین رو آماده کن، من می آیم. اینجا چیزی نیست. فکر کردم که جنگاور رو یافتم، اما فریب خوردم. این شب آخران شب تو از جناب معزی. نه پدر، بازگم دیوانگی نکنی. یک سویست میگویم. نه پدر. سنم یک سویست. من این آدم را میکشم. اگر به او ضرر رسد خودم را میکشم. یک سویست میگویم، یک سو. دوست می‌دارم و خانه‌دار میشوم، تو مانع نمیشوی. تو دختری من هستی، با کسی که با قوت نیست خانه‌دار نمیشوی. این را هرگز اجازت نمیدیم، فهمیدی؟ سنم در پسم نیست. با خواست خدا کسی مانع نمی شود. اگر خدا نخواهد برگ درخت نمی جنبد. نصیحت رامان و کلمات را عرضه کن. جناب معزی، دخترتون رو دوست می دارم و با او خانه‌دار می شوم و شما با این مانع نمی شوید.
تو را یافتم جنگاور